to je nevjerojatno, ti si stalno nešto smiješ. To je dobro, ali ja mislim šta je, nešto mi je krivo, jer imam nešto na licu oko usta. A danas ti je sve krivo općenito. Sve mi je krivo, Sve je krivo. Ali pravu priču držimo. Ako sam ja kriv, ako je sve krivo oko mene, hipotetski postavimo, onda moraju teme biti dobre. A onda su krivi? Ha? A ko je onda kriv? Onda su krivi za brončano odličje, odnosno on je kriv za brončano odličje na svjetskom prvenstvu u Istanbulu u hrvanju. Još jednom nas oduševila braća Žugaj, ali dame i gospodo, brončani Neve Žugaj i njegov brat Nenad Žugaj! Dugo nismo imali ovakav pljesak ovih mladih Hrvački iz Sesvetskog Kraljevca. Dečki, dobrodošli u emisiju. Hvala. Evo, nakon godinu dana... Ne tako. Ne, nego? Aha. Mogu ja do Andreje? A daj sjedi tamo do Andreje, čovječe, tako, promijenite se. Jer, pazi, ja jednostavno ne želim uopće pričati. Okay. Želim prepustiti mikrofon ljubiteljici hrvanja, ptica. Izvoli, Andreja. Naravno, malo šale, izvolimo se sve za dobra atmosfera u studiju. Nevene čestitke, iskrene čestitke. Brončana medalja, svjetsko prvenstvo. Čudo si postao. Izvoli, možeš ne odgovoriti ili gledateljima. Dobro, ali ja njih moram prvo nešto pitati. Može. Ko je vama ljepši, Ronaldo ili recimo... Ramos. Ili Kelava. Recimo, pratili ste mi? Ne, ali ko vam je ljepši stvarno? Uopće nisam razmišljao o tome. Onako kao muškarci, ali ne kao pravi muškarci. Morate reći, ko vam je ovako zgodniji? Ramos, imamo mi još par naših aduta, ali gle, znači Ramos, Ronaldo, Kelava, recimo, ko je po vama pravi tu? Kelava, ako ništa naš. Ako ništa naš. Pa mi imamo dvojbu, trojbu, dvojbu, ne znam kako bi to nazvali. Ajmo vidjeti da riješimo tu stvari. Evo, vi ćete reći, dat pravi odgovor. Pogledajmo. Ja sam bogat, lijep i uspješan. I jasno mi je da su neki ljudi ljubomorni, jer ja sam Ronaldo. Ti si lijep. Ko? Ronaldo? Ne. Ja sam bogat, lijep i uspješan i jasno mi je da su neki ljudi ljubomorni. Ja sam bogat, lijep i uspješan i jasno mi je da su neki ljudi ljubomorni. Ja mislim da je ovo zaslužio jedan pljesak. Onda, braćo, evo, Nevene, ko je ovdje najzgodniji? Doktor, definitivno. Doktor, čestitke doktoru. Odabir, ja mislim da je točan odgovor. Definitivno, mi smo to već imali na internetskoj stranici, već ljudi klikaju, ali evo... Dobro, Nevene, ali vratimo se mi sad na priču. Ali Neven je dao možda putanju ljudima koji još nisu odlučili ko je zgodan. Evo sad prepuštam stvarno mikrofon, ajmo sad opraviti stvari. Mali komentar sa svjetskog natjecanja, kao prvo čestitke za broncu i evo, što je bilo, kako je bilo? Hvala. Pa eto, u konkurenciji 50 Hrvaća uzeo sam brončanu medalju. Što je još bitnije, to su bile ujedno i kvalifikacije za olimpijske igre. Tako da sam i ostvario normu za olimpijske igre u Londonu. Imao sam 5 borbi, da sad ne ulazim u detalje. Istaknuo bi da sam pobjedio aktualnog olimpijskog pobjednika i aktualnog prvaka Europe. Došao si do četvrtfinala i onda si išao u finale. Znači, ali kad si već bio u četvrtfinalu, bio si 100% siguran da si se plasirao na olimpijske igre. Pa je li ti možda to bilo, je li ti ispustilo motivaciju da možda dođeš do tih finala? I da... Ne, u četvrtfinalu sam se u biti borio za normu, za olimpijske igre. Pa nije, eto, nastojao sam biti miran. Koristim puno mentalne treninge svog psihologa Zulića. Tako da, eto, nastojim biti miran, ulaziti u svaku borbu jednako i eto, to je urodilo plodom. Sad ste se nekako izjednačili prošle godine, Nenad, ove godine ti, pa što je sljedeće, zlato i srebro? Sad je pitanje ko će što. Sljedeće ćemo se skoncentrirati da se Nenad uspije, nadamo se, kvalificirati za olimpijske igre. To nam je i jednom i drugom cilj. Ja sam blizu tog cilja, odnosno trenutno sam ga ostvario. Cilj nam je iz dana u dan što jače, bolje trenirati, misliti na svoju tehniku, taktiku
I eto, usavršavati se u tome. Ako on još ima šta dodat, slobodno nek doda. Mogu ja nešto? Može. Jo, ne mogu ja. Ne. Brate, ja ću tebe pitat, brate. Ok, ajde, recimo sad znamo, ova polovica tvog života, muškog dijela je u Londonu, ali koje još imaš stepenice, koje još imaš te pozicije gdje možeš odraditi taj željni posao? Pa druge godine, znači 2012. još su 3 kvalifikacijska turnira. Dvoje svjetske kvalifikacije i jedna europske. Sa svakog turnira idu po dvojica, odnosno sa svjetskog idu prva trojica. Cilj nije... Koliko je realno? Realno je, pa mislim nema sad tu nekog predviđanja, vidjet ćemo tamo kad dođemo, a realno je to da sam ja i on u vrhu svjetskog hrvanja i mislim da nam je tamo mjesto, a sad velim, trudit ćemo se, trenirat ćemo kao što smo do sad, pa ćemo pokušati izboriti. Mi smo u stvari, ti ćeš pozvati gledatelja, ali samo sam htio reći upravo da sugestija gledateljima da želimo čuti njihovo pitanje, jer je to pitanje teme ove hrvanja. Isplati li se baviti opće tako individualnim sportom poput hrvanja, karatea, tekvandoa ili stolnog tenisa i tako dalje? Pa negdje u razgovoru ćete mi odgovoriti, ali evo. Ali mi imamo poziv. Halo, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Evo ovak, pozdrav dečkima, čestitka na osvojene medalje i pohvala voditeljima, odnosno emisiji što promoviraju i ove druge sportove, da to nije samo košarka i nogomet. I pitanje za dečke, da li je moguće, vidim da se ostvarilo olimpijsku normu, da će možda biti na ovoj olimpijadi nekako iznenađenje tipa Pejčićke ili Pešalova nekad i tako dalje. Za one nekakve medalje što nismo planirali. Je li bila neka nagrada za vas? Ne. Nije. Evo ovako, bavite se sportom. Rekreativno. Odlično. Evo, poklon paket Jadran čarape, sportske čarape za vas. Dođite sutra na Kneza Judevita Posavskoga. Evo, lijepa, bogata nagrada za vaš poziv i sudjelovanje u emisiji. Imamo mi još jedan poziv. Može? Halo, dobar dan. Halo. Jel se čujemo? Ako se ne Otišao, čujemo, otišao. izvoli dalje s pitanjima. Da izvolim s pitanjem. Prepustio sam ti mikrofon. Naravno. Da se Olimpijske igre 2012. Možemo li očekivati nekog trećeg? On još naravno mora se izboriti za te olimpijske igre, ali postoji li koji treći Hrvač? Pa još jedan uz nas dvoje olimpijski kandidat, to je Tonimir Sokol, a plus njega naravno još imaju u svim kategorijama imamo mogućnost i ja mislim dobru priliku. Kad govorimo o samom natjecanju, samom sportu, hrvanju, reći ćete mi zašto hrvanje, zašto ste se opredijelili za hrvanje? Evo, Nenade, ti si vidio brata, brat vidio tebe pa ste otišli, ali otkud ideja? Otkud ideja? Pa evo, spontano je to došlo. Bilo je, znači, u našoj školi, otvorila se škola hrvanja. Krenuli smo tamo čisto nevino da vidimo šta ima. Svidlo nam se, morali smo naravno birati između nogometa i hrvanja jer smo paralelno to Znali ste u nogometu, trenirali. ne želimo uzimati novce, ne želimo biti lijepi, zgodni, bogati i tako dalje. Tako? Naravno. I opredijelili smo se za to i tako je, eto, kretalo sve dok se nije razvilo do ovog tu gdje smo danas. Gurali smo jedan drugoga i u treninzima i u civilnoj karijeri. Kategorijski jeste li, čisto ljudi da vas upoznaju? Ja sam u kategoriji 84 kile, on je u 74. Da. Znači, ne možete zajedno? Mislim, jel možete upasti u oblik? Može li se desiti Vitalij Kličko i Vladimir Kličko? To ne. Ja eto, skidam jedno 7-8 kg za svako natjecanje. A on ih nabija. On nabija. Ti si moj. Dobro. Tako da nismo jedan drugom konkurencija, ali smo jedan drugom potpora, skupa treniramo. Tu bi istaknuo da smo ponosni što smo časnici Oružanih snaga, što imamo takve šefove da nam daju da treniramo svako jutro. Ovo su kadrovi, je li tako? Ovo su kadrovi iz mojih borbi. To je prva borba protiv Čeha. Ko je nabavio ove kadrove? Ja ih nisam vidio. Ja sam ih nabavila. Dobro. Malo ovako atmosfera u Istanbulu, atmosfera oko samog svjetskog prvenstva. Kakva je bila? Je li grad živio za to natjecanje? U Turskoj je stvarno hrvanje popraćeno.
Dosta je jako to kod njih, a kažem ovo svjetsko je dosta bilo jako s obzirom na to što su to kvalifikacije za olimpijske igre, tako da... Onda su došli najbolji. Tako je, da. Definitivno. A mi imamo poziv. Može. Halo, dobar dan. Dobar dan, Dobar dan, izvolite. lijep pozdrav i sve čestitke na osvojenoj medalji. I moje pitanje kako ide ovo dolje kod vas, ovo pitanje. Evo sad, dečki, sad kada je jedan brat osvojio medalju, pa da li će možda biti primljen u vladi pa dobiti nekih novaca pa da se taj dečko dalje provija. I evo ne kaže on otvoreno kako on sada taj pojedinačan sport, šta on dobije od Hrvatskog saveza ili nešto. Mislim da ne dobije male novce, sitne, a rasipamo novce na ne znam kuda sve, ali mislim da se njima dvojici ne da puno. Svaka čast na pitanju. Odlično da pratite dole naše pitanje koje želimo usmjeriti vas prema našim gostima. Dakle, pitanje jest tako... Očekujete u stvari, će biti poziva sad malo predsjednik, malo vlada, malo gradonačelnici, načelnici, općine, županije? Ne znam ili da komentiram, da ne komentiram. Samo bih rekao da se naš sport, nažalost, medijski gleda samo i jedino isključivo kroz olimpijske igre. Tu se može znači nešto medijski napraviti. Primjer je recimo Filip Ude. Prije je on isto bio dobar gimnastičar i sve dok nije uzeo olimpijsku medalju. I onda brendiranje kreće. Da. Da, jasno. A tu su dečki i cure iz Hrvatskog kluba Sesvetski Kraljevec. Evo, zbog njihovih nekakvih ambicija, zbog njihovih pogleda, tu su prvaci, vi ste šampioni. Dobro, ali mislim da trebaš pitati Nenada koliko se tebi, ti si ipak prošle godine osvojio broncu, pa je li se tebi što u životu promijenilo? Jesi li možda dobio neki financijski polet, uzlet recimo? Pa dobro, financijski nije, gledajte, to je takva medalja, to je takav sport, to je amaterski, nije profesionalan sport. Ja sam, ne mogu reći da nisam dobio neke novce, ja sam od države dobio 15.000 kuna, iako ne znam da Kjelavu pitate, vjerojatno bi mu to bilo džeparac, dobro, ali dobro, uopće se Hrvanje ne može mjeriti s nogometom u tom smislu, ali ta medalja, taj uspjeh meni je dalo nešto više od novaca što to je teško opisati. Mi smo, oba dva smo u olimpijskom programu, olimpijski odbor nas prati, dobivamo određeni dio novaca. Pošto sam ja, oba dva smo prva kategorija vrhunskih sportaša, ovisno u kojem smo programu. Tako da neke novce dobimo. Ne? Što je sa ovim časničkim poslom? Je li tu regulirana situacija? Pa mislim, regulirano mi idemo od 8 do 4 na posao, to znam. Radimo, dobivamo plaću. Naravno da dobivamo plaću. Dobro, pitan samo, da nije ono... Dobro, evo, mi tu imamo snimke treninga, pa kako usklađujete posao i treninge, može li se to? Pa eto, ja bih još ovim putem zahvalio Oružanim snagama, prvenstveno svom šefu i njegovom šefu, koji nam dopuštaju da dnevno sat i pol izbivamo sa radnog mjesta, napravimo trening, a uostalom to je i naša obveza kao časnika da budemo fizički spremni. Daju nam potporu, prate nas, ali naravno mi radimo svoj posao, nije da ne radimo. On radi u promidžbi, ja radim u međunarodnom vojnom sportu. I to je to. I eto, zadovoljni. Malo smo dotakli, malo smo vas upoznali, malo smo upoznali braću Žugaj koja, evo, ostvaruju stvarno briljantne rezultate na svjetskim pričama, europskim prvenstvima. Evo, plasman na olimpijske igre zaista nije mala stvar. Nevena, nadamo se da će i Nenad tim stopama, ali evo, ako sad molim te, ja stalno kopam oko tih postotaka, koliko ovako u postocima si uvjeren da ćeš vidjeti olimpijske igre? Pa realno, ako biti realno. Realno. A ne moraš 50-50. Realno, evo, najrealniji, najiskreniji, uopće ne gledam na to. Eto, nisam vidovnjak da bi mogao vidjeti da li ću biti na olimpijskim igrama. Ja znam da ću se truditi. Ja sam sad bio 7. na svijetu, prvih 6 je išlo. Ja sam do prošle kvalifikacije bio 4. prva trojica su išla. Vidjet ćemo. Glavno da je neko, ja ću ići u London, to je sigurno. Ili imamo normu ili nemo. Ali gledaj, samo malo, sad ću ja tebi to riješiti. To ti je 100%, ti si negdje u 2. 3. mjesecu već na olimpijskim igrama.
To je nemoguće, ali možda 4. ili 5. mjesec u kvalifikacije, tako da reći vam se po zlatu. Držimo palčeve, braćo, da nastavite dalje, budite ustrajni, budite i dalje na ponosi diku ovih sportaša koji su direktno involvirani u sport zvan hrvanje, ali evo budete i dalje na neki način jedna dobra paradigma svim onim sportašima koji će danas sutra odlučiti se prve korake krenuti ne samo u hrvanje, nego u bilo koji drugi sport. Želiš još dodati za kraj? Pa želim se zahvaliti svojim sponzorima kojih nema puno, to je firma Sital i M-Pro Sport. I ako koji slučajno ima još sponzor zainteresiran, slobodno se javi. Zovite, pomozite. Nikog Ma ne ne odbijam. da nije kuknjanje, nego jednostavno dečki su zaslužili. Čuli ste, 15.000 kuna za zlatnu medalju ili ovako nešto. Brončanu medalju. 15.000 kuna. Dobro. Ponosni smo što vas imamo, hvala vam što ste došli u goste, a mi imamo isto tako jednu priču na koju smo iznimno ponosni, osim što je jedan gledatelj rekao pratite manje sportove, ne male sportove, manje zastupljene medijske sportove. Sport nedjeljom je ponosan na suradnju sa Hrvatskim paraolimpijskim odborom i sve ono najvažnije što naši paraolimpijci rade imaju u emisiji Sport nedjeljom. Bili smo u Splitu, 47. obljetnica uopće paraolimpijskog priče u Hrvatskoj. Naravno da su naše kamere bile tamo. Dečki, hvala lijepa i vidimo se vrlo brzo nekom drugom prilikom. HPO rubrika.